Nama je živjeti ovdje, mi nemamo drugu životnu sredinu. Mi nećemo dopustiti da budemo izigrani jer nama ta voda život znači. Znači što se tiče ovog konkretnog slučaja mi nećemo odustati nikad. Smatram da je lokalna vlast prodala interese građana u korist privatnih kompanija ili bar pogodovala na uštrb interesa mještana lokalne zajednice. Vlasti jednostavno ne drže do javnog mnijenja. Unatoč tome što je vlada jasno utvrdila sve nedostatke kod tog koncesijskog ugovora, ista ta vlada je dala suglasnost za naknadna istraživanja i mi ne očekujemo ništa drugo, već da se ta priča završi na način da se koncesijski ugovor raskine. Pomoć i uključenost međunarodnih organizacija kao i transparencija jako nam je bitna. Uz pomoć njih smo konačno postali vidljivi vlastima u Livnu. Ja očekujem da će se ovaj slučaj pokušati trpati pod tepih. Pred više svjedoka i međunarodnih institucija je tužiteljica izravno rekla da ona je pod pritiscima, da će podnijeti to pretvoriti u jedan upravni spor i već nam je rekla unaprijed kako će sud postupiti. Očito se čeka politička odluka oko same koncesije, a u Livnu niko i u ovoj županiji ne smije načeti priču o koncesijama i načinu kako se one dobivale jer bi se otvorila Pandorina kutija. Ja se bojim da bi u nastavku sve te odluke gradskog vijeća se mogle relativizirati u interesu krupnog kapitala koji često stoji za tih koncesijskih ugovora.